Chỉ bay ule ka channel Tuesday Nightmare in zavain kalo lom le ve ka cheu tuna ama aya ngai nom zok le chang tung zo ka ti turin kalo liat le to a khovel thil mak sang sang te crime documentary lam te le harau swalin ati buai chanchin nge nom tak tak te karon ti chhuak le zelanga a mu nom chau don em awangin min subscribe lo tu te khachuan in chan duai don ti na ni maya chu wangin min lo la subscribe lo ni chuan khongai takin min lo subscribe ve don ya hetianga han ngai to mai hi chuan ko chung hi kan thil di swal le ti dik lo na in tuklang taka shemna min pek na mun ani wang khian enge mo zong tak chuan a zomin mi then khatan phei chuan ti hlum tur an ni le ni lo thuthuk na siam na mun ani wang khian a chi bai omru le mai thei boka chu tiang ka ra chuan patling pumpa me upo insum zo lova kor chunga chaplom lom de chanchin lungcha thlak tak chu voina hian kan thlir ho do na ni kumsang ni sompanga jun thla khan nidang angbokin Miami judge felle mi sha thiam na nga tak judge Mindy Glazer chu anna abwai le angreng hlia hemini hian nidang angbokin rugru twal thalle boina sang sang siam chin te chu an phutok nia ashat angin ro arel saka thil danglam engma thleng aom lo amero chu tlailam darli borvela chuan mi pakhat drugs addict ruk achin emawanga anman chuan judge Mindy Glazer ko chung chu aron panve chet maya judge chuan chupa thil ti swal paper injak chu an chhar chhuak molmola midang tana lothon om taka motor akhala wangte wantlang thil poimo ati chiat awangte le a motor khalai che swala atlan chiat de wangte a motor chet swala wanga mi anin liam nual thu an shil chuan chupa chuan tuma in liam anom lo ti in ngai sam takin achang let ngalwata serious injury. I'm sorry, no serious injury. Okay. Una judgin achung thu rel saka tu mekhi damdoi chikhat cocaine a edika wanga ruk voitam lo ruto jail bangpo lo zut fau to chin ania amero chu he judge Mindy Glazer ko ta hi chuan avoi khat ronin lanna ani thunga judge chuan chupa chung thu rel sak tuma lekha poimo ang an en kwala an sign level chuan chupa chu ano panlaya a chan pa kumrei tak chung a mu to lo chu angati ema wang chuan amit sir le zuk china. But the judge notices something familiar about this defendant. Chu tianga amit sir zeu nu chuan Mr. Booth thil ka zot lok thei chengem ati ta hlal maya chupa chuan o ti reng mai an ti chuan judge chuan middle school ka lain Newtelas middle school a ikal chhenem ti in azot long maya chupa aming pa ngai po a kaulawa ediktia an ko mai mai thin chuan chu zo na chu makati in chik takin judge chu a ena chu ta le patlinga pumpa ma ni se ai sum zo thei ta lo ko chunga chuan a chap talom loma tu nu a ma chu a chung thu ra sak tu nu ngei chu ano panlai middle school ka laya a classmate lim taka infiam hawa athuma al aiza hauchin swalna hi enge aom ziati po an sha thiam ma a in ngei taka school kal hauchin kha an lo ni reng maya in sum harati in amitui adang zawngang law. Yes, ma'am. Did you go to Nautilus for middle school? Oh my goodness. Oh my goodness. I'm sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir. Oh my goodness. Mrs. Nutianga lungchetaka acha zoi lai chuan achung thu rel sak tu nu judge ngei po chuan chupa Mr. Booth chu middle school an kal lai chuan mi panau pang fel le thu oi tak ani thin thu te rola ain khel ve thin thu te eko chung khera anin hule chu oi ati thu te engtin nge shingnun amanzel tak ti te po angai to fau thin thu te alo soi ve ro rawa Mr. Booth ero ala chabang hlei theilo The nicest kid in middle school. Oh my goodness. He was the best kid in middle school. I used to play football with him, all the kids, and look what has happened. I am so sorry. Oh my goodness. Judge Mindy chuan ano panlaya mi panau pang fel tak best student ati hial chu athil ti swal zo zaya chuan kumnga chuang te meu tan tir thei ani lain zanga ina lan tirin
thlasom chung chia tang turin a chung thu a rel saka a then pa in courtroom a chwa san don chuan vanei na dongzel tura a du sak thu le jail changa a ron chhuat nu chuan anun hluite chu kalsana nun thara bulchan nge turin a du sakna a hlan zui mol mol bokani arthara nu le patena an soidan chuan arthara hi ano panlai chuan no pang fel le thu oi thei takani baka mi talented tak ani a ano panlain ama in zirtir chop ngai mi alovin Spanish strong athiam veka primary school akalai changin an class a chuan pakhatna ani chho char char thule science le mathematics subject phei chu athiam fal le thu an soya amero chu high school a hankal chho chuan ama aya upa chian swal kom chavin high school po zir chuak talo chuan jacks boya atang anita der mai heti lai hian ano panlaya achian judge Mindy Glazer ve thungi ro chuan high school chataka zavin University of Miami ya Bachelor of Arts azava hemin hu hian St. Thomas University School of Law graduate le in ti hian na zom tak judge na alo chela aril ru te te ya alo ngai to ve chin ano panlaya an klasa thiam thaiber ni hialan soichin arthar but chuan enge ati anga engnange atho vezel ta kangle nupui fanaute anei ve tongem le tia alo ngai to ve ro ro chin chutianga akor chung nge ya achung thu re saktura amuthut mai chu makati in achong ve kho pangle heti lai hian arthar buta po hian he judge ano panlaya in khelte alo zirtir ve chin homework te po ti hawa lim taka a school kalpui ve chin nge ne na heti tak maya andin mun in khau talituk amu chuan aril runa dan tu zia hi engchong kam ma hian a shil fia zo arin om lawani arthar hi thlasom chung lek jelatan nu in judge Mindy Glazer nen chuan in mu in lim takin anin kwa vongvonga arthar chuan anun luya let le chu atum lo thule achunga thil theng khan anun athlak thleng lok thu asoi ve bokani kumsang ni sompanga a America ram thawa thil thleng po hi alung che thlak le khop mai kumsang ni sompanga June ni sompni pariat khan Navy sipaya changlai mek Suleiman Abdul Mutak Halim ti mingpu chuan anu puine na zanja special tak aya du wangin pon lama leiturin akala chutianga aleidu angangte aleizo chuan anin lamchu apan le ngal wangwanga anu puhin zanja idun turin angak wangwanga ni ti asya ta wang chuan aman mo angreng hle nge nge a chutianga man mo angreng taka konga akal loklok lai chuan tu ti shat law mi pathum ta chuan anung lama changin aluwa tak mai chuan anron kap ta chok mai le Suleiman Abdul chu tlungal nokin an rokhal mol mola a poisa nei ang te chu an lak sak baka anu puine na an zanja tura alo leive te po chu an lak sak veka ko thlera chuan thi nuangin an kalsan le ta dei maya Suleiman Abdul chu hmuna chuan thingal mai lavin damdo ina athi zui ta thawani miswal pathum zinga pakhat kumsom pali le ko upa Javon ti mingpu chu man ngal ni in achung thu anjelaya thilthleng hian khovel adeng chuak ne khop mai achung thu re saktura police tena kota an shrai lai chuan an mi ka hlum tak Suleiman Abdulanu chuan avapan naya afapa rong takathat tu chu kuta thak do ne mo an ti lai chuan afapa amangai em dimbak sak lova roka thatu chu lungchim takin akwa vongvong ta jok ani chumole Abdulanu rakhia chuan lungche taka chapzoi zoi pa in afapa thatun hena chuan ka holo che a ka ho theibok hek lo che kan kaldan phung ani tlat lo zangai na hi kan kalphung chu ani chuan no pangte chau ilani a ka fa pathi na hi chu pathian rat ani a inun na chan him na tur ani wangpo ani mai theini ka chung te pon pangai taka nuni manglai an muchak ngo tangche eng ang shing nun po zola nun na pakhat chia ani to lawa ka fa pashing nun zong zong nen a in connect vek to ani chuwangin ka du ber chu pubalak na ani lawa pubalak na hian engma a solve thelo mai baka ka fa pa min pek let le pha don lawani ati a chuwangin thatakin inun imang chhodon ya ti in a fa pa rong takathat tu hena chuan mitui ta zoi zoi chungin ashila
atopa topa chuan afapa thattu kumsom palimi lek mirul rupau khole rum rauzet mai po chu insum zo tabik lavin mitui sur zung pa chuan Mrs. Abdul katipal takzatani ti in ngaidam adil ve tabokani. You can only see how to help them when you have forgiven truly from your heart. Enu hi michan khat chuan mani fa ril rang ngoi te digna po humhim du lo ni in an chwa michan khat ve thungi ro chuan nu ro pui takani anti ve boka nang enge nge ve dan le